Asomoteria wanchete nega tiyari urabi gukonyora Yesu nerut omone nongi mokirie korunse gochi goro korwekerenge kemo gochi asekendo anya no Musamaria nyasango gotomera ro Musamaria ekroto gusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuigo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete Tware tariki Elionyari gunchuria Jumapili yao asomurubrio Bwege singa na presenta vini omonene nerut Yesu Mutaka wikota nenge bakali Aje mutaka wikota nenge bakali Ya mutaka wikota Ndizi TV Uwensu bumugusi Nigo bono ya nikirundekerene Nego kurentera Chibicha chinkia na boigo chinkino nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonkor bogusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechisemo chinde chinyenge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV nigo turi nekirenga Ekio korentera emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Uwensu Uomogusi Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta Kaingucha kainkoronga Oreya Chingi gikero Kyomogusi Nomurobrio Wege koro Kyomogusi Oyore nekirenga Ikigo kumanya Chimbwe Kyomogusi Chingencho Chinsoni Amonoboroso Womanya getinga Yoba komanyi Nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugakabachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansana babanga ari nyumba manganya seba karansite nero komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino Omuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri nabamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru yichinyiga kirecho chingekero cyomugusi agano tokurigeya mange tokwana mange kero togukwanira igoro ye chingekero cyomugusi twesemye kegusi na kebinto byare na kebinto bire Twari tarikinere kira ritukulia la misi Chinsa Ibere chabutuko na boigo moiroro ritukulia Juma Chinsa Isano na Ibere nejideke kumna Isano chia mugaso Setunde babanga Tenga kilitoke moiwe Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo yekubekirwa mupia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubilio bwesabaria yobonchoreria nigo tokwemanya amanke igoro yogo chako obwonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwidira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro obwonchoreria bwebirenko bigoro Mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri yo murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven Umerana na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu Chinsa Isano na Ibere n'ikidegeke 15 chia mugaso imeya Ndizi TV Obachanu ni goboro bwengencho mono asobogima bwao Kurenda asagwe tanaine nako yachena Buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kiri to kende to kurariri bwaga gatokuria na rira tokonye
igori toke itokora rwandika kitomenye buya kemocha una gotambe nkuba tabinga eanje bwanje kera ritukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV. Amatera naro amakoro wakaigure natumanyitia bateri abuo asebale ekibagokora na muso kibabuate asuko yatera narasire mono na mangana yese mono na ganire ngende gotimuka abantu abange barabatebya mangana mange kero muratuke mukopange mipango yenu merana na shem papa gochakira Chinsa Isano na isato chemogaso goika Chinsa ikominemo Maragoba iliose seni wakegima na matera na bateria bakuru umwancho muligeri Ndizi TV turigeri tukurukaria elietali anengoro kwa shem papa bono ndabe kingo koletero umurobeli mopong mwa bateri umurobeli wike mwa mukia bateri ni urabe kuko gotira litukulia Jumapili asora go konyora bateri bao bali bakuru balikuwa arikoigwa na kumanya chingero cyabo na gusaba chingero cyabo kuruga segesteseni ekikia Ndizi TV agwe chanda nonya ekiagera umurubiri ubwike mbuga umongino yomo kamochera baba naye gwachira bana anomenye tomo cha kuligeria mangane kamnaya tomo cha konyoro bukristo bwao kuisu komocha igoretirwa mange litariana nkuru kwa shempapa tigarabuya ona tigarabuya tororane ali iguru Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Chinsa Isano na Ibere chambaso ritugo lia Jumatano gitariki 12 mutinyu mutangani mwaka wa 2022 chinkangu kwarene hasemesa ito ya mangana itamaye ningo ina rero twakwarene kuru lia kiete goikaboniga no gusaba kwana nyaro kuba mwananchi goikomwe ndenge manyi ayu amo na mange nyurana nabakwana gutubwatia sensemeri yemitanda senseme ya Facebook tonyore Ndizi TV News boigo nabako tubwatia sensemeri ya YouTube Ndizi TV News boigo nabako to tweet @Ndizi TV News nande nabako to mekannger kyao wetera ase namba EU era ase skini yawe gona mange na kwaria nere ase Chinsa jiga igo kaba mwananchi goikomwe ona botambe ile tariane Brighton Makori. Asogo jakira nigo bono oyo kabeiro regional coordinator sensemo ya Rift Valley George Natembea anyareka gwetigi emiremo George Natembea nigo anyareka gwetigi emiremo hanene kero aligeti go sabwa tiganga ya yugo jikurie kirogo kyobugabana ase county ya Trans nigo bibi yangu na watoto wangu watatu na washukuru hii kazi yetu mara nyingi tuonekane nyumbani hivi mimi najua hata county commissioner wengine wamekaa miezi 3-4 regional commissioner sensemeyo ekero egotebekana ni ganyareka gukora imirimo ya serikali gwetani myaka 25
Isano nigo bona tebiruna kolengana umanyi bwaye nigo jikwena kebuna ngo cyare ko chenja gosengo cyare kureta monjoruri ase county ya Tulanzoia nigo bono cyo kinatembea tebire buna gosaba keire mbiya mono umurai bwense moske uru kinyada amo numurai gose umuteneri gose bwigisara ayoborendi buhaime Dr. Fred Matiangi amo nomoliki botambe ase kiombe gose ase wisara yoborendi buhaime Karanja Kibicho nigo bono natembea arureri baga liabene irigo chukurwanire kero gya Transoia inyorabuna ayangati yabarai bari batakirwe tigemiremo irigo chikoriye kero kyoborai bwense ime yense yiga karuto tigariti amatuko amatuko chimibere na 5 na 3 ilikwenda sobochorio bonene. Ningependa kushukuru familia yangu, bibi yangu na watoto wangu watatu na washukuru. Hii kazi yetu mara nyingi tuonekane nyumbani hivi. Mimi najua hata county commissioners wengine wamekaa miezi 3-4 hawajaenda nyumbani. Bonde la Ufa sio mara kila saa uko nyumbani. Mara nyingi unaweza kupata nafasi ya kwenda nyumbani, kufika baada ya nyumbani barabarani kitu kinafanyika unarudi, lakini wamekuwa watu wa kustahimili na mimi nimeshukuru sana. We don't take it for granted. Mara nyingi familia zetu kama watawala zinaumia kwa sababu ile kazi ambayo tunafanya basically 24/7. Usipokuwa na watu ambao wanakuelewa utapata matatizo makubwa sana. So tunashukuru sana. Hii safari imekuwa ndefu. Nilianza kazi mwaka wa 1996. Nikija kwa hiyo ofisi yenyewe nilipokea barua yangu hapa kwa PC nikiwa dio na nikapeleka kule upande wa Kilgoris. Nikaenda nikapata wenzangu kule, nikapenda tu kushukuru hao maofisa ambao walinikaribisha kule mara ya kwanza. Wale madio walikuwa karibu 4 hivi, mmoja anaitwa Lotiacha Kipkech, mwingine anaitwa Norbert Jara Komora, mwingine anaitwa Fred Mbithi, mwingine anaitwa Gideon Sirai, na yule wa mwisho anaitwa Ada Omwandi Bunde. Wawili wamestaafu, wengine ni ma-DC ambao wanaendelea kuhudumia taifa hili. Nimehudumu kama dio katika sehemu mbalimbali za Kenya, alafu baadaye nikaenda kuwa PA wa waziri John Michuki wakati alikuwa anasimamia masuala ya utawala na pia katika masuala ya usalama katika taifa la Kenya kuanzia mwaka wa 2005 mpaka mwaka wa 2008. Baada ya post election violence nikatoka pale. Na just to mention, wakati nilikuwa na mzee John Michuki, kuna mambo mengi sana ambayo nilijifunza kwake, haswa mambo ya utendaji kazi. Tulikuwa tunaingia kwa ofisi mapema sana. Alikuwa mzee lakini alikuwa mtu wa kwanza kuingia kwa ofisi na tulikuwa tunafanya kazi mpaka usiku. Kero tugusuka bosioni gobone serikali gwetera wisara yejisemia nyarige kubori wa komenda chibese anachirije kugenda gwikaze university ilikwena kemina meroberio awasi university yinko gendere asenjera erendonge buna bono university ya Kisii nero terati umaega aso kubori okwo buna omo doctor gose dean of school agototebi ime inga ekarata ari gitasin Candice TV iganyaraka kuboria buna serikali nero bya komenda chibese ilikwena kemina bokorerio bya gokana borasi university ao imeyense. Asamalieta na nkuru kwa Dr. George Areba on the lecturer ya School of Education and Human Resource Development Kisii University. University yotoka se town ya Kisii na ndei is a fully chartered university. Ongoso member of Education Administration and Management. University jitoboni ganchibu at very turbulent financial constraints. Usama ngana yichibesa agulre mono. Asinge njege tangani abana bali kuba muri 2 gusa abana bakora program bakeye university program itubona okanyanga cyaruro mukiriyo bana baro abangene backlog gusa bali baro abakikora yagere university ya Kirensi university bali mu asoma magazeti ya TAN ole minister ya finance na atebanga kibesa boniyo okay nani mujara okay yego bwatinga university to boniga chia keiri chibese chi konyora na ende kurwa smodi bitus para program ese chinchio eto motua eto ligeri strike nyinga sana unabona university chato ne bwa strike ya chire mitini betani we ne vice chancellor no monto munyuko rukonga kibuage professor kibuage Kisii University boniga director cha rule notice strike toto yatenge government ya consider Erolenge University is one of the highest organs jigo disseminate knowledge used to call it as a country. In as far as what I thought about objective at, I think in Joko, Abana Baito, because the chair of Bundi Chemecono, the Wali University, and what earlier is hopefully, especially some research. Because research in a regular king a key
maruire itako akubweni wase country obotoereru nigo bono onyare gokwenekiwa gati y'umubaga osauti magirango amo nabo machoge ekero yamachikorekana buno eburaburu nigo yaenekiwa ase enseme yekero chinyomba nemesi chianyara chigosambu ase enseme yukorengana n'omong'ina oyomo oyo nyarete kagosiri obogima ekero egotebekana buna niga nyarete kagosaganwa n'abantu korwa ase enseme ya sauti magirango nigo bono omo sub county korwa ase enseme yetago rabani omoro anyare kagoteba buna nigo wabekire emeroberi yabene erikweneke buna toereru ngoene kubole asenseme yo. Kuna mama hapa alipigwa na hao vijana wa hapa, hii michi mnaona hapa karibu ya Sauti Mugirango. Hao vijana wakakuja wakapiga huyu mama wakamtoa kwa nyumba. Mama akapelekwa hospitali, nasikia wengine walichukuliwa na maaskari, lakini wakaenda wakapatiana cash bill wakatoka. Sasa bahati mbaya huyu mama akiwa hapo hospitali aliaga jana, na alipoaga sasa watu wakaingia na ujungu, kaanza kupiga kelele, kuangalia wanaona hao vijana wako hapa ambao waliachiliwa kwa Kasipil. Sasa ndio nikana kwamba vita ikaanza kati ya watu wa Sauti Mugirango na hao watu wa Machoge. Hapa tunasikiliana vizuri tangu awali. Tunaongea vizuri, tunasikana mikono, lakini chanzo ya kuja huyu mama anaitwa Nyabonyi. Amekuja upande huu ya Sauti Mugirango, walisikizana vizuri na anakuwa anatembelea huko kila wakati. Lakini imefika juzi ambao alipigwa na vijana hapa kwa ajili ya pombe. Alipopigwa akakaa hospitali kwa There was an alarm raised within the Ibere location. The issue was there was an old woman who was injured by members of the public because of witchcraft. So the two sons to the mother and some two accomplices went and inflicted injuries to the mom, who is Janice Omari. Omari was taken to hospital, Lenmek, for further treatment. Then later on, yesterday, a report came that he succumbed to the injuries. That brought tension within the village, and the two accused who had been already arrested and bonded in Ogembo Law Court were out on bond. So the villagers mobilized themselves. Then they went for those accused persons. That prompted the two villages, since we are on the border, tension came up. Then after that, after getting the information, we arranged ourselves. We took our officers to the scene, and the tension was reduced. Then later on in the morning, early morning, the houses belonging to the accused persons were brought down, burnt. Sugar plantation belonging to those accused persons were also burnt. Then we came again and rescued other homes who were on the list to be burnt. Now the situation is now cool. We have managed to put up a committee between the two sub-counties, Kenyenya and Itago, whereby we have agreed that peace must be available. Karo tutukarita ase ebunge ya Sauti Mugirango nigo bone nsemo y'abantu kurwa senseme yo banyali bakumo jumu bunge bwenseme siribana sosora siba muganirie hanyara kagotikana gosati kunya kumurama kumukwana bobe umugwasiri bo borendi boy me Dr. Fred Madiang asabate bina likalia yetigo mu chumbo yanyara kakora emeremo elia chorere buno bunge ase enseme nigo bono bamomojiri siribana sosora aschingwana cyanya ndekagokwara litukura pamozi ekaro alenga somusagano bw'ikyama gya sensemeli Eldoret bono nigabamenya abo gosaba ntabukuru senseme bamubulina tigesoke na kubakorera magendero likali konya kurama musike Dr. Fred Matiang'i. Osoro tafadhali
Heshimu Matiang'i jinsi unavyoheshimu titi la mama yako. Achana na Matiang'i. Matiang'i ni kama baba yetu, tunamheshimu kwa sababu kazi yake yenye anafanya. Osoro, angalia barabara hatuna, angalia watoto wetu wamefukuzwa shule, hata puzzle yenyewe uchawahi sema tupewe. Simu huko ya stima na watoto wamefunjika, watoto wameingia ndani wamefunjika, amebloki, hataki kutuwekea stima, watoto wanafukuzwa shule, hata hataki kutupatia basari. Kwa hivyo Osoro, wacha ache kucheza na Matiang'i. Matiang'i ametosha, ataweza kutusaidia. Na hiyo Matiang'i akuja tufungie zile simu, atuwekee stima. Osoro achane na mambo ya Matiang'i kabisa. Osoro angalie vizuri, atuone vile tunateseka kwa hii helia. Sauti Mugirango tumeteseka maji, tumeteseka kwenda kwa mtoni ni mbali, tumeteseka kwa maji, tumeteseka kwa barabara na njia, tumeteseka sana sana. Hata watu wetu wakiwa wagonjwa, wakigonjeka watu wetu. Karato gusuka bosigo ikasense meri yo bacharuni gobono abamenyi kurwase county Nyamira banyora ribaga ria bene aso omoroberio boko ringo rigwa gosemba bwato mujanda okanza abwa somorugi bumugabana bwe county Nyamira amwariganie omorugi bumugabana bwe county ya Kisumu omanyikante buna omorugi oyukira na sense meyo erikwenda kebuna abantu ngorengo bare nako ringereria ebirengo bya omoroira se ensemeyo nigo baikirana erikwenda kibuna abantu ngo konyi bale karwara toke babwato muchando hokanza ase county ya Nyamira. Abancho baito abagusi baito ba Nyamira county bachire kurigererwa na gatora senya gitari ya Manga sub county hospital as kemo gigetuokiria bigenda tukurigerio buruiro bwa cancer yabangina, cancer yabagaka, cancer yorobere, cancer iriramori. Cancer is becoming uburwaire bwabere bwogoita abantu mono asengenjo sometimes abantu baitumbali komanya paka baika chinga kichomo erio na ribagocha ko noticing cancer yaring at a time when we need to do radiation therapy, tuwento gukora chemotherapy, ingakito wento gukora palliative care, but ise komanyekana mapema unabono na kike togenda kurigereria erinda abantu bache baririrwa mapema bamanyekane mapema cancer etaraba ikere stage erio mwerio na bakunyara ko bagokonyeka. So I think igaiga etwa kurigereria cancer, cervical cancer gose cancer erira modiria bangina kurigereria twarenge prostate cancer yabagaka na kurigereria twarenge breast cancer gere bota bagaka na bangina nigente kenkegendera ngonyo kwa beire miaka 40 na inchuo asenya gitari kwarigereri gukwabori omugweni ona nchekie orore gusembu yande naende karoro motebi nere naenda kurigereri no norobere oborwaire bwo cancer yorobere ekoria abangina nabo igo naende bwari abagaka lakini naboro bukibo bwatire mapema naboro bwo okobokonye ko baraisi kubwa ekero bwachire monake lakini rende aita yaro cancer yokere cancer nechi nyinge lakini asenga kieye screening twarenga gokora ne ye cancer echo naende ntogendererete korengera ringa ochimotwe nga kitogo cha gokora ntobangete nganto chitobeke clinic ye empower clinic ya cancer ekine clinic ya kolega ya cancer screening yok igondwango iga pamoja na County First Ladies Association ntochitobeke eke clinic kabirekyo igaiga. This is the first of its kind and it's really commendable because we are giving an opportunity for the people of Nyamira to detect cervical, breast and prostate cancer early. So this is really a wonderful opportunity and so far on the first day we have screened over 600 people and it has been amazing. The turnout is great and I think the word is going to spread around, and then I encourage Nyamira hospitals to continue to do this kind of screening on a daily basis. As Africa Cancer Foundation, we are solidly behind you and we shall be lending a hand whenever we can, providing information and materials and even some screening equipment.
igana irane iri ngambu ya mono asomongina bo mogabano ito ase ngencho yogo toinyora na gotoretere gente kege kiagera ndori kwemanyese toberete mbuya mono nande mbuya mono mogabano ito nande twagosabeira mayana abantu bao ogenderera gotorengereri buna ntu abantu bao ngamo tore naye naenda oborwairo oboiga ndori ko bomanyereri bono buna bono twapimiruga nari twamanyirese toberete Maiga ya mabori amangi ayo taranyora amairaniryo igoro ningikirete umuriro gosichinguru chestima gosirabu litukuri igoro nigobono abakenya baenderete gwetera asara nene anene iri yanyorete gego togekana kubwatikana n'echinguru cyanya chigosira litukuri igoro hasigo ikabono chinsemo jindi taranyora umuriro yo nigo umusakito Innocent kanyora anyana ka ukwana n'abantu asensemo ya Nairobi na baro baru birengeryo aho igoro yo kurwa kumuriro gosichinguru cy'umuriro wa Sen County ya Nairobi. Tangoro kwetna omenyete pipeline estimate kuna yachiete yatera asara nento bagate biasara kete agasibona ete neine no tegemete biasara byakera lituko no to kurustingeni keregeto mane school fees yonse ntobwatire January estimate yachire toroche bono ntobwati matumaini gochimutuga yi Wana Kenya pa wenge kwacha batira ni stima nalirende toranyore ndagera yete yakera lito Adigate nero ngazenga gore sora nero kutira na yate bono steli yako ngani ngitika bire lego tokonya ayirinde sora bono kuna bono yachite stili nonira magana ibone kare aligu adristi sora adristi yo montatu arestime iyo lakini sora nero te bore kiagera bono una yachire okonyanga sora biyego kolega asikubwa buda watu wande bandete kenya kutabari tegemete stime imo Mimi na boy to chandete sana kurugoro kekogera nkotumeka tole chimashini goja wana betole tereta sale nene sana na ndibona tima I think abantu kuna abakenya pa wangi balengerete kero konyo estime bulete kurugoro mbama I think abantu abange Nairobi to kutumeka estime bakora chigasi to goja so bono tinda manyanga ingi balengerete lakini rende ikatuopunga lero teliko burali tukolige Kero tukuska bosioni ko tokwenda sensemo yobore mibono nigo abari bekemerie cha kurwa sensemo ya nyamaje babwate kiriba kwegokeria maiga ye factory yikoreta chigari kinyi ejiranya chigo chikoro byo bosombi bwe cha kuru asijitundubali au tatonyororo boturu asenjera yobikiranu Inje ngoro kwa Dr. Abel Kenyoro inche chairman ya Nyamache Tea Factory itukuri rero igo twabwate kigariri kiagurwa kinya kiogosombe chai abalimi baito echai yabokonya igikurara rero buna twagora kigari ibere twamenta sikiri kiarengo isana ibere kiaberi kigari kianda nto reno bumaene nga chai talimono irarare etundubari igo bono twakira abalimi mbuya mono ekiagera ninu mwagariri kigari kiakire kije kubakonye gasi ya ino echai ya ino nariera ikebwangu naende tware grade kia kego chikone Mombasa na ngumbu igo nakire mbuya mono anonde naba director bonse lero gotwacha gochi launch eriegere chianse gokora egasi ayu gati ya mangardore to kwaria ne kurwa semesa ito ya mangana maya inyora na chikora Chinsa ikomi chabono maragoba no chikumerana nasara nyarangyo ndita edinda kumanyu ayu amo na mangego gendera gutobwatia merubire ito inyora na bokanda gutobwatia sensa media Facebook Ndizi TV News YouTube Ndizi TV News boygo na boko to tweet @Ndizi TV News nande na boko sange kerengel kyao wetera se namba yera se screen yawo igo twaro buriro buya yene ron Ndizi TV obwansu bomogusi una botambe iretariane Brighton Makori.
Obwansu bw'omuguzi. Omurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka eyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Ine kwa yaiteire kero monto asense gatomanyate ona yaiteire. Okomanya